Hakaba uba lui ulami bujli na ka benta jongi. Pinang kan mau terai. Hadu ba kumno ka babel ke tu ba Jisu ulang uta uba mi bujli na ka benta jongi ubalong ka jingknya ba janai. Hakaba ukpa ula ong kalabiang ka jingknya ka jongu. Bat mangiru ngin ong kap ong kumno. Kalabiang na ka benta jongi. Ngaka pinang kan mau ngong ba ka jing pene mengi kam syong. Halu kat no ka jinget ngidon. Kam syong halu kan no ka jing kala amot ka ngi ka bangidon. Ne ka syong ha ka jing kenya ka bajanai. Angis kem ba findon ka jinget hau Chris. Ka ba crown ng berit. At least pia don ka jinget ha kata ka jing kenya ka bajanai. Ba findom de ben atatin ba ka jing kenya Chris lo ka dik fna ka labiang na ka bandaman pen imyefi. Da ka jinget ba da ka jinget ai ba hau Chris si on pen imyefi. Kataro dai na fi ka dik ka jing ai ka jang oblay kanang ba obreo onum yo ya ka ban snow sorong. Dia ka jan mingen paipat ba dai tang ba Jisu ulong uta ba mi bujeli na ka banta jongi. Henry ru udai uba ke jingmi bujeli jong uga ka belong ka bala pura ka ba dong kam syuk bang nang wat na way ani nang wat na ar. Kata ka dai ka complete substitution ka mat ka jingmi bujeli ka bala pakabha. Kaba amdan kam syuk banang ya wat na way pat banang ya bujeli banang perkat na komni bada komtai hendai kalabiang pura na kabenta ban penlat emyangi kibriu kibaka pop kalabam kronyangi kibri bam dan jingkar mensyu kibaka jing bitaro blai kalong harlo jongi penban ke jing kenya ukres kabau blehi ula ple na kabenta jongi kalabiang na kabenta bangin yo pediang ya ke jing map ai bat ya ke jing snai ka jang blai ti kata ka de kabenta ka baar ka bangin ya kren ha kini ka janmit ka jing kenya ka balabiang na kabenta jongi tingi tip bau Jisu ulawan sa kapertay, balong uta uba mi bujeli na kabenta kinong pom. Amday tang ba uyap na kabenta jongi, henry ula imru ka jeng im kabajanay na kabenta jongi. Kamao ba kata pinday ban klet, ar lagi giyay. Amday tang mar ba ula yap na mar kinong pom, ula im janay ru na kabenta jongi. Ba kani ka jeng im kabajanay u Chris, kani ka jingyap u Jesus Christ kalong siya baro kita ki banget ya dan ki bakali ki kita ki belajit jong oblay ngajubab ki banget yu Christ ki belajit ki jong oblay siya ka jing panin but kani ka jingin ka bajana ka jongu kani ka jingyap u Christ kalong na ka baro ki ban sanget hau but kalabiang it is enough kalabiang ya ka ban pun khoi no ki pop jongi klam don kano kajing atartin hake badai berkata. So kajing jubab kajing kali jong Allah hata pila syania na ya mau Chris. Dan buang hoot. Tambah kiong ngimpat tikenai ka benang namar ngimpat le ka ni, ngimpat le katai. Ya ho yang sini au Chris. Sakabalang. Sa pastor. Sakikam babha ke jongi. Sakiniam ki rukom to jongi bahar ko jai. Kaba kiong kalabiang henry karo kam im jong kipat ka batai ba tang ka jingle kos ka parbiang sage jingle jong ni don kam kanang ba kanang kham yai ban chu shu halor kata ka bu Jisu le halor ka dik tang ka jingle jong ka parbiang don kam sa mangiru ban le kade ka jing ben blai ka ba shet khai hadu kata pilang kan ba macam tayong anang pen kemang yepi tu beriu ong ngalak kala bamot namar ngam judi kiat syu. Sibun bak ke bakum kita. Kibadan hasau dong jongi. Hajan jong pi. Kabala da pimpen bet klo ke gospel. Kabashisha. Kadon gajing ma hadu kata. Nganang kren begini ke samalam ne pa sang kapor arbaje. Nong mahaba mapipila poy sa gospel ka basisya. Hadin na kajing long kristan ka bala slembha. Kakum kajing pla ka jong pi. Modor shibun ba ki baka mapi ki long ka mapi ki bang tip ka gospel. Dan ro ki bala khalat no. So kajing keling ong ye ki lera ki long kristan kumbala hier pateng. Haba kimpat yos ngawi ka gospel. Nama ka gospel kali tama ka kaboban pan em yangi te kumno pat kilet sabnang habak import yos nga gospel pan.
Kadai ke syar khay do kata-kata. Wat mundur bagi kon jong pi filabu hay mani kalabiang iki baka beneng lari di na jong ki film laban rung sa beneng lingba kaying mani lingba apostol lingba wewe fi rung sa ka ket ublay lingba ka dik fna jong Jesus Christ. Hapo ka ket ublay anam dan baptist anam dan reform anam dan congregation anam dan presbyterian. Ditang kita ba site ta kasnam jong kon lang brat jong ublay. Hatu filashania ne hau Christ. Dia tambah sini, hatu kalabiang na yang rut naga bantah jom pi. Pi oke ni nga. Sania, hatu kalabiang na yang. Dan pun bak gong kampat biang. Kita bujeli ya kata ke gospel. Bak kampat biang. Bak anda kilek nak ni ke percaya ong pi. Kakom kati jom lay. Kadang kajing mah ya ka bang cukup. Lepas ngam Matius lang menengkong. Dekat ke bar way kong kum ni. Wat nam pen e ang biang ya pi. Wat nampen ialah kajong kadon. Yo pi ong lasai. Pastor ne bajian ne brother ne kumta. Ngam la syu bangan nang pai pat dan kabakum kita ro. Kibala yap no kajing tip lem kamlang iso. Kawa kajing kala la syu bat kala. Long Judas kawa la. Bible kalau maham lupa wat nampen ialah kajong kadonot. La kadai pi wat up la shai, lap la hisngi, lap la simsnem, leno. Kongo no, wano sa kajing isya. Wano sa kajing isya. Bible kong ni. Kan karo yau kon. Men khotro yau kekerteng jong u Jisu. Naba un pen ialah kibriu naki pop jongki. Hak kabal perengkong yaki breu ki jong u. Naki pop ki jongki. Bat la ai ya kerteng. Kani ke kerteng Jisu kemut nong penim. How much you are way. La ai u. Nado kapor bakhai u sa kani ke perteng. Bat kani kala ai tu sai kedar yangi ba uwan sa ke perteng nak bentakan ni ka mission. Banyap nak bentaki bapo. Bat kani kalong gajing shisha. Habala ay kani ka kerteng syau nado kajing sedang jong kajing jong u sya kani ke bertai. Kamot kajing pura ka jong u ka bertai. Kadai kata kasibenta na ka bakum kani ke mission. Ban pen ya laki brio. His people na ki pop ki jong ki. Kamot kajing bak kajing tray kajong u kalong ban pen ni kinong pop. Hindi nta kibahok. O ngawan na kibahok. Ngawan nta ki. Kibahok. Kamot badan kibahok ka persay. Ukwa ban dong ye kada ro jong kita gibreu. Bakis ngau bakilong kibahok. Ne umdan uway bahok umdan. Uway ro. Uwan na kam na jonga ba jong pi gibreu. Kibam dan jing man shu. Dai tang katak kajing yap ha kading fna. Na ka bentaki nung pop. Henry, kajing jong u nado kabas dang ba uwan sa kani ka pertay. Uwan kom uta ubami bujeli na ka benta jongi. Nganay tu ipi sapang ki episode ni ong. Kita ki jingat nanti jong ka pertay ka basos na iba. Kiti syak kentat. Ulay cepot Nazaret ro, syak kentat. Ulay cepot Samaria ro, syak kentat. Ulay cepot Kapernaum ro, syak kentat. Shua ba unlay sa kading pnaro sa Jerusalem ro. Ulay cepot Samaria ro kila kamno. Kay kentat yo. Nado ka bas dang jong kajing usak kentat. Day mangiki ban sak kentat. Penban ula sak kentat naga benta jong ni. Kumuta ubam mi bujeli naga benta kinong pop. Kedai unong pop ban sak kentat. Ne nama ulam mi bujeli naga benta jong ni. Day mangi ban sak kentat. Penban sak kentat ma naga jong ni. Nado ka bas dang jong kajing ha kajing dok. Uong mo ngamdon watang katenum bangan buri gay. Kakli. Tangga jakatia bangan tia. Lukas arnyong polisi fi kendia kani kebenta. Umdan shisha. Nadu kabasdang jong kajing jong u hadu ba undalek halor kading na umdan ba priang subhayu. Pidang priang subhaya nga. Ngawan mga email ang pastor filawan. Ipa pastor filawan. Priang subhaya nga. Ngalit sa ikan Simon ay yung ba jit lawan. Tang soba. Then Jisu nado ka bas dang jong kajing sa ba.
Hadu ba unda kio lo gading fna dan ba pediang sung bahaya It pains. Kah kadung ya ka tono. Naman nga sutu ya ka bakum kani day mga banhapan ya. Pat mau. Sakan tay. Hadu gading fna ne. Hadu ba kuparu, ublay kuparu ulay kamno. Ino. Yoko. Ngisok ni ngisong sarong. Ngipen la ka jang donor ngisok ko mam lilay. Anong yepi. Wadap hadu ba ka jing bitar ublay. Kan pen kan mau. Ye ka jing donor ka jang. Don har pujat dan la ka jang ka jing pistom mapot dujok ding. Kung ka Bible. Ka ba kamjur ka day kita ki beliau sengoy ke. Ya ka gospel. Ka mapi kam ni. Ka ba kamjur. Ada mga ngampai osno gospel kanang kam sting ke. Ka jing pisar beliau dujok. Dai mapi beliau sengo malakas ni thok din. Bat ki bam ko ngok ya ka jing bisar ublay. Kadi ka masyar kay ang Hebrew. Ki ba kardem ni ka gospel. Ka jing bisar ka masyar kay do kata-kata. Wat nom lekay ngong yupi. Wat nom lekay ngalong very passionate by ka gospel. Nga da terang asliang ban pen isapi mafidang ka man sim kaya ya kani. Kakum kata ka knowledge ka jing tip ka jong fi ka gospel kata an bisar fi. Habang akan yang ni ka mo di piru. Pila tip masuk yang pila ayo dunia. Big problem. Lukas Arnyo. Nuduk ke bang sedang ka jing im jong si sya kan tat. Dan ba pediang kong ni ka jing ublay. Belum dang kong no. Lukas kong nong ka ba ka ko nyo. Kalaka yu kun ubanen kong jongka. Bat kala sop yu dakijan sop. Bat kala pen cia yu haka sungot. Nawa omdan jeka yeki ha kayeng basa. Dan jaka. Nado bas dang la kenya ko mo bam outcast kabot kibriyo ki ba asakan tad. Bahadu kasngi ga ba umut lek naro usakan tad. Namba pedang so bahayu. Baro kan ni sakan tad. Kajong kadai namar bu lawan seperti ko substitute. Ubami bujli na ka banta jong apa jong. Dai mangi ban sakan tad ulah sakan tad ma Lukas iwe life fusan. Pitip kani ka story jong gospel ka ba kabang kalau kum ka systematic theology ha kabang ishim i ka ka bujisu ule na ka banta jong ikum ubami bujli. Pan pen i fi i ka pat ka bule alo ka def nah ka kalong ka badong kampala. Lukas iwe life fusan. Ha ka sngi ba pra la ot share no. Iya ot share. Ka jing ot share ka de ka dak ba ubriu uba shem ye ka jing ot share ka pen pau ba udai unang pom. But badan kam ya ka jing pen khoi. Mangiti ba Jisu ulang uba klempop dan ulang uba khoi. Te balai par shem ye ka jing ot share. Mana ban jawab yang ka jing ot share kadai ununu bri wa shem ye ka jing ot share kadai kadak ba pen pau ba unang pop ba udang kam ye ka jing pen khoi. Ni Lukas we lai fusan ka batai jangi ba Jisu de ba kumno. Uba khoi. Te balai par shem ye ka jing ot share. Ushem ye kani kaniam. Kalau ritual kaniam kalau kom jangki Jew, but not share ya uru. Mdai bu shem na ka bentai ladi. Ushem kom uta ubami bu jeli na ka bentai jongi. So tenat ba. Ngim nang kam chu not share mangi menta. Nama ula shem ma na ka bentai jongi. Kabar. Galatia san ngin menta. Ngin pulih ka dekat ka balai. Bau tahu ba ot share. Na uba shemi ka jing ot share. Kadai ka dak ba ubriu uhaban pandemi ladi syakaan ni ka hukum ka jang oblay. Atau Jisu dong kamban pandemi ladi syakaan ka jang oblay babel ka ulang uba janai. Uba janai dan kam ya uba janai ublay uba khut ba unang pandemi ladi syaka hukum ka jang oblay. Puli ba nga ka Galatia ka long besan. Balay usyem ye kani. Mdai bu siem na ka bantai ladi.
ulah sim namar umi bujli na ka banta jong ngau be uwan sepat om tang banyap na ka makinong pop ulah im ro im ka bajana andang apen kot sibet ke jing seng pihak ban ngau ba namar ka hok ka jang Ublay habo yangi tik kong bangim jule pop menu nama ka hok jong Chris ka batap yangi. Malakas ngingi le bakla. Penban onang iya nga kama jong ublay. Uni tik kong ba ngimpat jule pop menu ro nama ka hok Chris kadai ka jankop jong ka jing kawai song kurem ka balong ka laisen ba ka jing kesan yangi ya kama jong ublay. Ula im janai nama ngim laban im janai. Ngajukeli ki brio. Pila ban im janai ki ong oi pin da pej ba pim la ban im janai pim la ban im janai la sai men step pim dot sibit ngan im phan ne la sai men step kom bakala ki brio ke pe la kom mai no ne pi ong ngan sumar ba kan ke jimot jong apa kanam jakhlia la sa la kom perkat la kom le arsap la kom le sibut ki ai Henry I know you play Bawat habang haban be sa kajing khoj ba kajing long baru blay namar ba ngala priang ingayo i kajing penem ke gospel penban ngam dei ubajanai ndai ulang ubajanai na ka benta jonga ba ngatep un bas kem nga ba un penjanai nga hado ka sngi jong kajing wan ga jong ba ndai nga yenga kma jong blay pa un i nga tek ko ba ngam jule pop meno nama kata ka righteousness u Chris ka hok u Chris ka long ka jankop ka ba pen kesan nga haba blay un iya nga onam issue nga on iya kay ika righteousness ukon jong ka hok jong Chris pulilam galtia sunlight on kom no pulih sisa nga dapat au ubreu baro bapadang ya kajing otsian ba ulong unong kitram ya kabande ya kata ka hukum ba kawai uno bo share hapa kamu gay hukum bro. Of course, saka geratian magiran kiwan ki false pastor, ki false kinan kay bakla. Ki pastor bakla ki wan rai kawai pak gospel ki bong. Batang ka jingai ho Jisu kampat biang. Haban ot share lada pi kwa ye ka jing penem. Pobon ba ga kita haki balang ki jongi. U Jisu umpat biang. Haban baptis, haban komne, haban komtai, haban im komne, haban kom tai. Ki long ki badang kam sudah. Tambah ka jing ong jong ki pat tala phim le kini, phim yo jing penem. Bible so gumba dailot nga siap ka jing baptis. Nga siap ka jing tora ngabe ka jing ko. Kamot bakit penem nga ngale kini ro na mala penem lupa ya nga haban ko ngo iki an ki jong ublay. Amban penem ya nga. Ndaki rumpal ki false teacher ki false pastor haban le gini baro. La sim le gini fim yo penem ba mi ayu. Jing penem kaya per bak lebak ka gospel. Pi ba pli pim tip. O ka badailot ka ong pasal badailot ka badailot. Ngaro mo siya ong ka badailot. Hang ni ruang lada wat share haban kau ngai barok kau hukum entan balaban kau hukum barok ngilong kinong pen kai hukum nak keman rus pak kat lai telik hukum pinam laban lelot ya barok pilek kau pernah kau kan te si te ya pi bak kata ada kaji temu juga hukum lai kenang ke hukum nak ublay kalau ngai bakut ban te khop dingi ha ka jing bamman kenang bangin iba ngimla ban sumam dalade But kahukum kay rap ng iba ngin pai siya we siya u Jesus Christ ong Galatia. Kadi kanahin kay pagin pai siya u Jesus Christ. Uba sumar di kahukum nagabanta. Jogi. Kamot pa balangi u Jesus yu impartay. Nangibe ka jing duplay. Kamot ba on panim yang ipat nile kata marla panim lupa yang i daga gospel. Te habo Jesus o share kam u pendam bila de siya kata ka kendon jang ka jing ka ngo ikay. Kahukum. Ti shimle na kabantay lati. Nama ulang ubajana, he was perfect. Ulang ubajana, dan pop kan dia ulang ubajana. Hendak ule kan ni na kabanta ki way. Namar kajing sedang jong kajing im jong haba wan se ka pertai ban shim ye ka dor jong aba tapi kalong ba ulak ko ngu janai ya ukpa. Ong upol. Wa do kajing yap katif na. Kamdan kajing bam ko ngu na kalian kajing. Ule kini bro na kamta i pastor, i bajit, i brother, ane kamta ipa, i may wanri. But na kabanta jong bi.
Ngas ngongu. Bangam dan kamsyu bangan pai syete ula le u na ka benta jonga. Kadang kami nga bangan syania u bangan im na ka benta ka purom ka jong. Rom san ka khandai kong kum ni tongin pli rom san khandai. Ulong ba ko ngu. U ba ko ngu. Pi tu ka la ka gospel ka da la shisha. Ka jing lap ka gospel ka da duna shisha. Pemakani ka dei ka jing isnai ka jong blai nam ta ka yeng ka jong pi. Ba pin ngongu ya ka ek bo blai blai. Rom san ka khandai ka ongkom ni. Kongkom ni. Namar kat kombada kata ka jingbam ko ngu jong uta uwe ubreu bukan Adam. La pelong kiba pop ye kita kiba buon. Kum taru da ka jing ko ngu ka jong uta uwe pat on pelong kiba hok ye kita ki buon. Ka jing ko ngu ulong uba ko ngu ka basdang. Wa hadu kasni ka jingyap kai. Ka ding na ule kini ki borok nang pi kom uta ubami bujeli na ka banta jangi nuno ka basdang ga jengim ka kam ga ule baro ule kom ubami bujeli na ka banta ke kinang pop usyem ro ige ya ka jing pen bab des usyem ya ka jing pen bab des kai ka jing ka sum ka dak jong ka jing yap bat ka jing pen khoi nakapop. Kadang-kadang. Nếu Giêsu ulang ubah lempop, dah ngitip na mana. Mana puli ikan sai puli mana naka kabaar koren wala convention ka verse na sai puli naka ar koren ka basan. Kada ka baar fwe. Dan ulang ubah lempop. Di balai usyem pat kenye kene kade kadak ka batheu shika jingyap shika pop ka jipi khoi nakapop. Lemda day ba kade ka wei pat nakadak ba umi bujeli naga benta jongi kinong pop usyem ne ka jing pen baptis tado ke basdang nama ukwa ban penyesrim melodi ban no bat ngi bar haba mangiru ngi syem ye ka jing pen baptis ngi penyesrim la de ban no bat ha ka jing yam ka jing te bat ka jing pen mi pat kata ka jahadin jong ka jing pen em mamdai shua ka jing pen em bat na preng jong fi la syem lo di gini ki bro what claim the gospel ro big problem. How can you identify yourself? Kung no pen itu ila di haba tangi ka gospel pen pat yo sngau batip. Kendet benriu no. Lemda pirat yu tie jong uparisi. Among takam bakang khidi piki parisi. Kabang kum takam utit niam, utit rukam. Ubom dan nong remi Yesus sarang hang tasum tebi ai keli kibum tebi kai keliru bena kai geru katangis ko sarang tangan pi ka badom ka api ya pi hodom yang ya ka badai ban kran klempen tam klempen duna ngong iki brio ki bakran sange no ban ken tho e ka jing shakri ka bangiya nama ka penan brom kras fi kwa ban kran wa mar khman pi sumari la ka jong ka bam sikot ka jong pi ru nang kong ila de kay ka sa balay baki umat kim tu ha bakat ni krisule la ka banta jong pi usyem ni kini ke ibro te na ka banta jong pi wong ngale ka de ban pendap lot iki hok baro ho aso wong kom ta le ba nga Matius benta kalong balay kat san like at san Matius like at san yang puli kong kom de Jisu tu le tu bul ong u to sya menta na ba kum ne ken kalong kabadai yangi ban pendep ya ka hok baro onda kom ta ula sya yu ban pen baptis kom you know ya Jisu Christ gle ke na mar kom no kadi ka wei pat ka si benta jong ka jing im ka jing komu ta uba mi bujeli na ka benta jong i la nyau ye u tik kom bau de unang pop khnang ba mangi khnang ba ula ban yeng na ka jaga kinong pop ba ban ko ngu yu blai janai na ka benta jong i so wonderful le jang al koren san atwe ba puli ke Simon ne ule ka ni ka ibaroti
Tek kumbalai nyau ya bapop na ka benta jongi. Ba unyeng na ka benta jongi. Ban ko ngu janai khmat jong blai na ka benta. Ban ko ngu ban pendai ka hok baro. Modro lelot ma baro. Kata mengipak na syania asyawi pat. Hapulian ma alkorin san arwai. Ongkom no. Nama doba bom syam latih pupok. Pula penlong pupok nak kebenta jungi. Nang balan penlong ini bahok pulai au. Pula mi bujeli lot nak ka benta jongi. Janai khmat jong blai ku pa. Tisha ingin mare menta kami ada. Mare syau grace. Tang kata ka kubor. Lepas ka sam ka ba art. Hang ni Jisu han roi sam kadika messianic sam ngani. Kamu ka bakan chapang Messiah. Open pau ye kata ka jing snyo ka ba dana po jong ka ba dei bat ka jingkit no ye ka pop ka jonga ba jong pi halo jong ka dikna. Ba non roi sam ukren ni gani ka ba kran chapang ke bu Jisu le ka dikna. Ar ka sam ka de khot ka ba khat ar ba khat roi kong gum ni. Shibur ki masih kertong ki lake sodong yanga ki masih kertong ki baklan ka besan ki laker kot yanga kan riu na bakik sau ki lake sodong yanga ka jingaseng ki nong ilam sniu ki laker kot yanga ki la sum ki kti baki slak jat ki jonga kata deka feeling kan you snyo jong Jisu men bahaba ukio la ka dikna ban kit yeki pop jonga bat jong pi hatu la sum ne mi u so hatu la sa prek ne miu kani ketika messianic sang mo ka sang ka kan Jepang ka ke bu Messiah ule ba la pendep baro men ba Chris bale kini halo song ka ding na te bale bu Jisu u hap ya leng ba kini ki jing sngo ki jong namar ulami bu jili na ka banta jong me look here look to me I mean there ban dum du prek na kaki pina pulik history ndai ba sa nang ni kene ke jing cekai ke jing pang ke jing ot ke jing lenyar mu do dong tang ngui prek nang ni ne ko be nang ni sa ai ki prek di bakat ni kan ni balai hapan mati kini ke jing ma jing kini baro kini naman bau mi bu jeli na ka benta jong i Bapli umrah nak kali bete kau subang benai sakrai klik dene balik kas nam jangu hapan senrait hakata jaga ka bakhui tam ban penyesok ye kibril jangu blai nak kecing baman joki ban you wai pat labu nak klik ban pas ka di cloud on kit ye ka pop jaga jai ben real u Chris ule ya kata nak ka bentai jang balik ule ni bro balik hapan syak ni bro ban mi bujeli nak ka bentai jang lipat lah kan yang berdoa ampi keempat deh kepot keempat biang apsua nimpas utu lalu tu laban nanya sibit kat ba pindah perkhat napi la ale sibit badon ba hakari kenta ka bangisong daki million ki klat na dai na kapate kat ba pi pat pi dan im namai pi ka room line na Hong Kong nama ka deki jinge syak selem sakat no boleh punya sak selam berpi. Sapo senam kat dalam kaniam. Sakat no pat udang sak selam berpi. Sapo senam biang kaniam. Wat nom syak pentane. Yo pibabe kiok nom sora. Gospel kadika foundation kanorem. Ya kepalang Kuna pilong dekot sega balang kamet ba imu Chris haba pimpa di ojip penem. Kuat lapin poin nang ifi daga jingau dekot aga balang. Beda kai. Taruh tak bujli gospel. Nasa ipa lo dekot aga balang. Ime. Tuma kaji kili ke lo. Tak sang gospel ni. Bon ba tu sonong rem baka bereng kali ke jongki nama pakili kili dekot kai. Aga balang. Nanti kita mengaban play kan ni, baru kisah melanya kita men kita baka gospel kelas syam yaki, kini ayah kerja bikin pelak kembang nana kerana pria kan ni kerja ni. Kapang ide ban syam mula syam ba ulai kasam kaba prapu pra.
Uji sim lapan pau tangi ke ke bau syasitom hala gading fna men bah bau kit di kipop ke jungi henry ula syasitom wat hapdeng ke jing im jung uhai ni ke pertai umdai ta bau syasitom gading fna wat hakapor budang im ke pertai usafa syasitom la ka bata juno na ke benta jungi ala kan yo bat you I mean, ngap tu kita kilau kibat daun tu kepol. Ada ngandan tu kepol. Ada kan yo kedom yo kres I mean ngak kuat ban kedom pala you. Balai ngau kali beneng. Ngam dei bagi pas singat di kali beneng ka jonga. Kibio balai kali beneng ko yo pas singat yo. Kajing kuat li beneng jonga kambut banganya pas singat. Kajing kuat li beneng jonga kalau beneng kedom mat kemat yo Ya ulong beneng. Nampak next lah kejat. Ku belai try. That is why I want to go to heaven. Naga kadang aku apa ni sebeneng? Ada uji tu dan hapneng. Pindah yo selaka kesiar kepas singa bro kam dan door Nak kita nampak yo. Nasi ombet. Mela lelok nak kebentar sana. Kublai shibun. Kasam. Kebapra kada kau kekaksan kan pulih. Kong kum ni. Na uba jenjat bat ubala janyap nadu bangadang samlah. Kan banga kit ye kajing syakti yang jong me ngalengo. Kali udah kadi message kadika verse kepakai Jepang kajing yang jong Messiah kebat uji sukres. Kebat batai saya ngi Matius 8 nong lebetnya. Kini kita kibas nik sam. Matius kalong ba 8 real. Nadu berang samla la penjenja dengan ajan sekejeng yap ong pareng lego ajan yap sendon. Ngala syasitom lengba shibun kita kijing jenjar bat ngadon apeng ka jing kordet. Bat harga kot ka balai ka sama pra kongkom ni. Nabaka mensim jonga kala slay da kijing jenjar baka jing im jonga kala nang jan ya ka jingtap. Matius apun rio kedekot ke ba alih pra kongkom ni ngan peli shefi plan apun rio pra kongkom ni jisu ongkom ni sengap pakai hakan ke benta ongkom ni habakum taula ong haki kamen sim jonga kas ngau pisae kat sabakan yap ya shong hang ni ti ya apru lembatnya kamen sim jonga kas ngau pisae kat bansa Haka samba prabu ko balagom na baka mensim jonga kala slay de kijin jar baga jing im jonga kala nang jan ya ka jing tap kali ke ju kapan pa ba om dai tamba usha sta balo na wat haka po budam imru usafa ka usha sta na ka benta jongi sam prabu ko ba nyo khandai gong kom ni sam nyo du khandai an pulin ba jong fi gong kom ni Kajing bitar jong uban kaban kia halor jonga bat mela penjenjaringa dala kajing at pelung bero sela mela penjengai nanga yeki ba itu itau jonga mela pelong yanga kajing ijli yeki la kangkop ni yanga tingam la misu ki kmat jonga kena swai no namar kajing jenjar ngala khot kerpa de mehel kasni atrai ngala kneri la kakti sha me Haka paring kongkom ni kajing bitar ka jong me kalong khia halor jonga bat kelatap telep ru yanga mela shimru nanga yaki parlok ki bajantam jonga kadekani ke bau Isaiah Ukraine chapang ujisu le penga Isaiah san pulai kadekani ke bau Isaiah ong chapang ujisu Isaiah san pulai kadekot ke balai kongkom ni san fulai lai kong kom dengan polis yang dengan polis di kong kom ni ulaong bala ibeng bala pekentai yang ada kibriu kubriu kijing sosi bat ubat tep ye kajing kuslai bat kum uba kibriu kijuburi yala ka khmat na ila iben ye tingim shem la nyo ye la iben ye da kibriu paro Kalam dan syuk kajing adatin. Bau jisu syashitom mikini ki baro. Namar ba uba ekipop ke jongi. Shadow kading fna. Shadow kading fna.
san fulai sao kong kum ni ai zia chi sao la ba ye ki jing ku slai jong i bo la kit ye ki jing so si jong i pen ban ngi la nyau ye u bala pen mong bala sho da u blai bat bala pen jen ja Matius pra khat nhiều ka batai chapang ka jing shakri ukres malaka sngi ka jing pen khia kini ki baro jisu le na ka banta jongi ule kini ki baro usha kini ki baro komuta bami bujli nado ka sngi bala kha sha u hado ka sngi bu ong halo ka dikna la pen dep la pen dep mana step men bang asong da ka bait nga perkhat chapang ka dikna ukres hoit ni i ba iki eki baro ki badai ki na ka banta jongi la pen pau chna ka dikna tamawat dum klet bawat chba un kiu la ka dikna ro ula sha si tam lo na ka banta jongi wadum klet ka jing sak kan tat ka bangi di sak kan tat la kan tat yo yo kal ti ya ka bangi di ban ya ula ya me u ka bangi di ban ba ula ba ma u ba ula ba ai kan nadu ka sngi bala kha habong u sakit no e ka pop jongi bru ka jingu ule ai kan ni shi jing im tanda open depth ye kata hagai halo jong ka dingna bah ka si ka khadong kum no anda ula le ka de fa kum no nga la pen depth it is finished hagai te te lestai nga la pen depth haba wong nga la pen depth mangir ka kum no kala biang na ka benta juno jumi kala biang na ka benta jungi pitip nam nga syong hang ni ndai na marbang nga dan idori e hanga nga solong wardi ndan na kalin jong ngam dan dori e nga dan dor na mar Chris wale e na ka benta junga pi syong nem ne pi ba filang babha badan dor bakham khrau ndan ye ka bakum kata kadai bet na mar ka jings nei uble ku pa ka ba open pause na hanu ha khon jong u Jesus Christ ka ti tu ka ba wan che ka pa ka mission jong ban ket no ye ka pop jong ki bru jong de ne ba on da la kiu ka fa nga la pen dep ba upriang pura ye ka jing bitar pa halade baro ka jing bitar ka ba de ban ket ma fi ken sai ula priang pura mano u Chris halo jong ka ding fna kajing bisar kabali ban bisar fi na mau ble ulong ko bakoi unong pelaj unong le baman kum tu barong ilong kinong le baman ngira nak punya priang ni kajing bitar ba kajing bisar tu le kada jok ding ka bagi de ben le ba de ben le pet palu Chris ula pendek ni kata halo de kadika da ka ula di pura ye kita ki baro na ka benta jomi Jika jing bisa hok ukpa how Chris. Jika jing bisa ukpa hano how Chris. Lapel wet ya ukuan ya ukpa. Mador si ublay ukpa upendep ban pen pau jika jing it isnai kajing ai kajing u tak ba upel wet ela ujong kuan halo jong kadit na lada ia kan ni ke bau jisu ule akarifna tapi om kampat biang sakai ipat ke biang ada kajing punya Chris kampat biang ni pi sakai ipat dah bila ipat dia kan ni mentah pile kamno pijong nak satu ke gospel em kampat biang kelaba mon bat nget ia ke gospel amen Tangman judet kampat biang borong buat usai tan rutip di gospel sama umlah ban nget ni la ban nget habong nget ke belum nget ke ni syariah purahan ni kata ke nget di gospel mentang ngan kelaba bot no na ki pop ki jonga namar kejingwan jo jisu sa ka pertai ka nama ki pop ke jong ya wala nim sim sa nar fna yu directly lu tama indirectly borong gidan ke benta ba sa nar fna yu namar uwan na ka benta jong Tiap kalaba mod lagi pop gojong fi isi ye ka pop no try na isi ye ka pop na maga pop ka jonga ka pong you play manuan chika play bania malo ka difna ma piki pop jonga sat pun ko ni ka snam ka jobe om tan kata ngani no ha ki jinge ko bakla shurud ngani ai ka
kata bat kala biang yang menta bakan biang yang asik ibam jukut nganam syania syawai pat hadi kata pilih aku no piat kalian di mana habis kasih jiwan trong Jesus Christ nak kata kawai ni kecik kerku beliau ayang hilang bah kadig mau Christ om tak bukit ikapop om tak bukit ikajib kita upa percaya ni hendak ayro ikahok kacang kata kan pakai reformasi yang justification by faith. Kasi kesan yo na kasi kesan yo na makihok de jumi. Kasi kesan kada ka betul na ka tahu Chris. Saya kita kiba syania pakai bangai de ya ka gospel. Na ipa yang ha kma tang boleh pa un picture pi. Un mi issue ipi take ka kim ju le pop mena mena. O I ka hok Chris. Ka pa kesan ipi. Saya kita cukup. Kamot tang hang teng naduk mentah kala pengkesan. Naduk mentah kala pengkesan ya fi. Sya ki pom chu kot. Tingin lek kum no ai kami. Tang ma chu tep. Tang ma chu sngo ni ban kala pom. Kala pom. Bat ngi ye ai. Yang ma ki pop. Yang ma ka jing pom su nyau ru. Kita ka di pop te kata ru. Yang ma ka jing ma kuslai. Yang ma kini ki hap yang buat hap. Par si saya lagi, haftar si saya. Pelalot on try ni nak lek si saya ke sosial. Mah, bagi nyek ke gospel, nyek ke. Om tang ba usaha ka dikna ande ko ko la tep di ubah kasih balai ko no. Ulah mi pat. Kaji pat ke jong Jesus Christ kalong ban patai sini. Ba blek pa ulah priang hon ye ka jing kenya ka jong. Bakat di banget ha ukhuan. Kinyo diang ni ke ka jing priang pat ka jing ulang kan cingknya baca nai orang dan cingknya tak kau hebat ngam nong kamban le ye ublei ulang lakloi pen priang yanga ye pi hakan nong rem jong ka jing janai Chris barang long lakloi pen priang ye kane kalenti kemut kalapiang naga banta jongi komta nadu mentakas ngi la yang la mi bujli yanga dau Chris umi akhmat jong uble kupana ka banta jonga bat dau ngadan ke kecing kerman wonderful lebang garuka Hebrew kali khok khandai ka bakhadu ani kapot Hebrew khandai ar husau kecing priang jong uble menta yangi umde shu manga okey pa okey mai kali ha kecing kenya ba jana jong no jong khot bat menta pimi bujli sima phi khmat jong blai mano bi bujli ta jong phi Chris umi bujli na ka banta jong phi wonderful ulang orang balik do hallelujah ubami bujli na ka banta jong ni kat kani ka jingkerman nang ai pat ngin yo de ni ke no tho skip rong no ka jing pen im ka dei menta wat nom ka tat wat pen ai ke ye ka do no ngat tentang kiblu bilengau yang ngah kamen mangau bakran yang kospa bagi bas ngam because ka convict pa dengan ate ka kata pa dengan ngah sngumu pa le kai buk jisu le ka kamen hado kata-kata ke buk jisu le kamu ngatik na ba dengan le ula ari persen ma uyung ngahang te ha ka ket jono jong pa ngam nang kam shu manga kamelong emily umi mo jili ma na ka jaka jong pia pok assembly kum ju Chris mi bujli na ka banta jong pia kano ha ka ket ka jong pa he represents you unsa mi bujli naga ula mi bujli naga banta jong fi to pulilem Hebrew kandai pasam lo pulilem nga Chris ula ledrung om syaga jaka kentang balatha daki kiti kaba seriem yagata kaba shisha henre syagata kabenegi menta mantampau hakmat ublei naga banta jomi banpau hakmat jong ublei naga benta jono pisong ko takan tien suka siam ban pau hakmat jong blai naga benda jono jong nanti ya pi kai ka ba kham ha pi mi hi ma pi hang te ne mi ji su nam da jong pi ne ban le ja ket jong blai pi ka ban le da pi ne do ji su ne hakmat jong blai kai ka ba kham ha ya pi bau ji su mi bujli naga benda jong pi ha di ba unian naga banta jami
ka gospel tidak banyak. Unam yang nak benda jang filan nak nipat nget je ke. Gospel. Umi benda tang nak benda kita ki banget ya kan gospel. Pila benda ubrio jang kapalang. Pila benda ubrio ket niam ket lokam. Pila ma gospel pimi budi telade. Hawa pimi budi telade pinsak lana pe. Hakan jing dalam kacung boleh ubah ubah kepada kau ulang kading babak do. Diminta nama Chris umi budi nak benda jungi. Kayak ke bakador jauh Chris kalau nak benda. Kayak ke bawa kupa ui priang hun jauh Chris priang ro eno. Iya. Lating kon ini sekah hima macam boleh dau Jesus Christ. Dau Jesus Christ. Ulang sisa ubala mi bujeli naga benta jungi. Ula peniopat ye kata. La pelong ke we yang abado Christ. Ulang uta uba mi bujeli naga benta junga. Bamenta ublay unyi yang syu kamu tahu ba nga mensua wada ba ngampat janai ne ka hok Christ kala pen janai nga bada ba wi nga mentau itik nga kumbang ngampat jule ye menurut nama ka hok Christ kalong kecik pen kesan nga hakmat jamu wong ni brejung ulai hakawi kaliang ngidang dehi kinang pop ki ba kordet ba ki bedok ba kawi kaliang ngilang ro ki ba hok janai ba ngilong kumta ki bam jukot namar Christ Jesus Christ ula kalalong uta uba mi bujeli kajing kenya bajanai syaki bam jukon. Haga juga por syanang pop baduk ona ma bakordet. Haga juga por ngade uba hok janai. Amde nama bangalai de nama ujisu ulang uta ulang berat jang ublai uba mi bujeli nak kebentar jang ba kajing kenya jang kalong ko komno ka ba janai. Ba kajing janai ka jang ngayeng khmat jang ublai. Kani kam dai tang ka theory ta ka jingtep ndai kani kalong practical ngayo priangi ke jingker khu ke jangu baro namar ka ka bukre sule halo ka dingfna ngayo priang ye ke jingker khu baro namar ka bu jisu sule halo jong ka ding tongin pelong ye ka jing dwai ha ka jan mir kenapa ba ha ka jing janai ka jang nila ban yeng ha ka khat lono jang play ne do jube ong kumne ku ble ku pa ong shu khon janga kine gide ki men sim ki ba kordet bat ki bam don jing ka ban shu halati bat menta ki don ha ka jing bishar hok ka janga bat ka jing bishar hok ka janga kapan ika jing hun naki ba ka jing hun ka bakin yo priang kadai bitang kata ka jing jot syaki pam jukot nan le kumno na ka banta ka mensiam joki ukhon ong kumno kopa kani ka jing i jonga ngasos ei na ka banta jongki jaka ka bakin yap syaki pam jukot ai bangan kekle na ka banta jongki ngan kitlot mga yakibil kamu kibelat kung gabelat hapsiram wong ngan kitlot mga kamu yakipop ki jongki knang ba tinui knang ba nganui yakai kabaki de bansiu anta Lord bring them all in kutrai tuan rai gini baro sapo that there may be no after reckoning with them. At my hand shall thou require. Anda nga silo ni kinigi baro nagabenta jongki anong pansyu yigita naki. Nganjit yigaman syaksitom yiga jingbitar ka jongme. Nagajaka ka bakin syak maki. Ngan syak mga nagajaka ka jongki kopa. Ay bakaram ka bagini bengkit ngan kit mga. Kupaong kumne. Ndrei ko kun jonga. Lada, if thou undertake for the lameshim nagabenta jongki, thou must reckon to pay mahaman sewi gador. What ibarit nagibarit ta mahaman sewi mame. What num kminenti
Ki pemelat nakabakum kani. Lada nga sumar yaki dan nga pelat yaki nganum pelat yame tangkata. Kemud lada nga penem yaki kemud nganum pelat yame. Kamu kumno. Kakong kajing thok jujur lepas kemud. Naga banta jong bangilat yam. Ukpau hapan pelat yano. Yo kun. Halo. Ngalai kumno ini bersih masa jatno. Ong pa. Langan bisa rok kira yap lupa. Kuno. Empa. Kani kaya jingi ke jonga. Jaka makin yap maki angan yap mano. Mana? Upawang kumno. Lame kuai ini makan kit ibarat tapi pop i jongki. Wanang kbi benai. Ladang pelat ki nganum pelat je me. Wong nak loy benai kata. But one sekatay bangkit kata hai. Halo. Hindi ba one na kanyang susi, one na kanyang lalaklo, willingly. Nagkamon so ba, Hebrew ka ko kumno, uba na kanyang kemen, ulatit, yakatin na. Ulayap, halo juga, yakatin kemen. Atau ngipat, habang iikat new jisulit na kamtajong ni susi ng kemen, kemen. Try, man made no gospel, melayap na kamtajong na issue. Melabi buji na kamtajong na, nalayap ka po ba kayo, kalam na penem nga ko try, nga mga panyoy ka penem, penem nga kasi nga nganong siya niya saway pa, kalabiyang yeme, melami buji na kamtajong nga pagka jingmi buji na kalong kabad janay, la priyangon, yang nga ada kajing lejo me, siyem nga kaniga por, penem, tungin niya tulong lang, ya kajing tuway. Berlut iki so hok so biang berlut iki ibarat ko jisu to mi bujuli nakap ta jong hak ba jong orang la ban mi bujuli nakap ta jong pi lemda ka gospel ka la pen shua hanu fishan ya ko ki bahiyen ke jong ko ki para me hanu fishan ya mata wachan ya sawe sawe akan ko ko ya pe pura hak ai bujisu ula let iki baro men bau nang im la salut men bau kir ta wa salut na ke pan ta sen wong ngala anda how to net the gospel la ke ne on ai ro ka hok ka jong o pi ba ke ni ke de ke jing pun kesan ni pi shat wa la kesan ni hik tang hok jong ke kebuan yang bagai jinget ke haga gospel haga ibu jisu ulang pada ke ibu ule nak batas sabar nata orang dan jing piksan orang dan jing maaf orang dan ke jing job orang dan kanu sabar nak na kajong